Kapor Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabari kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi kitop medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Hadir ke jingkendang jonggo Sarkar Assam, yigi nong buhai shnong bean, keseng Federation of Kajijaintia and Garu People Motion Road Circle, hakar pusan untuk unaitung arajar pusan, kali banyak kendui officer Daypet, yak infiltration check gate, kemudian Hapo Atiabari West Khasi Hills District, kemudian ke Kerdop Pendrung Batmi Syah Assam Bat Meghalaya. Nakalian jong Presiden keseng FKJGP usamna evening marathon, habikran bikilat patai kubor. Hadir gajinya kendui officer ketika tenan, ha Atiabari ulong ba ko penlong ikaseng, benda je kendo yaitu officer kelong banyak keren, ha kebiade bekajing rung jingmi jongki beriu ki benabar kejela syapo Meghalaya. Shu ulong ru kum kaseng ngimla ban shuhun. Kelam na tip tikanai ka daw la ni ka jing tumu jongki beriu nabar kejela, ha baki wan rung sya Meghalaya kamtam, hadir mga Sarkar Assam klapin trekam yakaan ban kindang yagi buwan wahai shnong bean bat ulo ongru bangiting yo begitu ki beriu ki basyabe na Assam kinwan rung tu bat syong buhai shnong bean pat sa kejela jongi. Ulong ru bawat la in charge ketika infiltration, check gate ulay ho bana kaliang ketika tenan, klapit ngo di karung kami kibri ke banabar baro arpusaw kenta, kaseng ru kanum syong klikti, hedikan sabut din ban pit ngo di karung kami kibri ke banabar jela. Habang iyo mana keren mana kalong ba, ilong ba, arpusaw kenta, na kaliang kajong i, rengkat bat ki staff, kalong ba, kila check kawai, hadin kawai, bat kila keliru, iwi pe iwi. Inong let inong wan ibamut dong syapo Meghalaya. Lagi de kitoris, lagi de gilebor, bani lagi de ki iru. Nakaliang jong i gila le ya kata. Deot ni nakaliang kaseng kamdai ngi baong ba. In syuhun lani ngin syupet kai. Ya ka jingwan badi ka jingmi jong kini ki barjala. Nomar ngimtip ka ka jing temu jong ki helendet. Markum syuben rap ba. Dang hakini kita yo pat haduk mentah kalong ba. Nakaling jong ka Sarkar Assam haba ka pentre ya ketuka illegal migrant kalong ba ngiting ngiking kum kinong syong sinong jong ka jala Meghalaya kalong ba ngiting yo lese kibriu ki basyabe nang tu kin kala influx but kinrung but kin syong buhai wan syong buhai sinong apok ka jala jongi lane kan kinwan ritngen ha ka jala jongi de helor kata nakaling kaseng iwan hang ni bani kendu in charge but nakaling jong iru nak pelari kamat jongi kalong ba inang simkhia susu nang ni sekmat but nakaling ka sengru ngin senang yai budin but ngin senang yai chet ya kinong rung but kinong mi lamar ladangi supet kai but ladangi klemlei kalong ba yo lese kini ki barjala kalong ba iwan syam Meghalaya iwan ban ritngen ani kiwan ban ri tang ban laj naka jing syabe haka jala Assam. Jadi halor kata nakaling seng nang ni syakmat inang yai trei ban inang i budin nang kapor sya kapor ban inom ailat dalele ru em ye kini ki barjala ki mamut ban wan ban ritngen lane ban wan syong buhai sinong apo kajala jong ka Meghalaya ki borok. Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu 100,000 hadu 100,000 tingka menta phila banyo hagador lai 100,000 tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo 100,000 seneng pinyo tang san 100,000 tingka amtang kata kawei ki sopti kadai kawei ki design tang naka benta jongpi wan jet nok loi na maulai moro bat na mod pran pho no menta hau khandai saw lai riusan pra hinyo lai pra